Menteri rang ba'du ka Israel Benjamin Netanyahu hakasi ba'ar balala ula berngem ban wengno na kajing yate sangi yasiat ha Gaza Strip. Bat ban sedang biang ya katma persyak ya ka Hamas ladakan ya ka senglek no kampenet syakmat ya kajing pelat ka babut. Ya ki koidi ki Bashar abor hakasi sajan ka banwan. Ka Hamas ka keno baka Israel kalapan Kenya kajing yate kula sangi yasiat kentup ya kajing bom ailat ya kajing penpoi ki jingjan. Bat kajing don kam bakongsan syakajaka belasyak penjulor. Haka benta ban ningkong jong kajing sange esiat ke Hamas kalau kula ban pelat ya lai pulai ngot ki koidi ki Bashar abor. Na kajing wan hiartma jongka ka belajar kan yoterik urisau arjat apolai. Na ka benta kajing pen paikel yang jongka Israel lejan kumba ar hajar ngot ki koidi Palestine. Kini ki al yang mamla kila pen long haduk santeli ki jeng pen pai markel yang naduk kakat kendai terik kala lingkot beladap. Haka baki lek nok ka Palestine kila pelat no ya arpo wengot ki beriu ki Bashar abor. Kat baka Israel kala pelat no ya pelat nyus pak lai pongot ki koi di Palestine ki Bashar set haki patok ha Israel. Uwe uhe sorkar Israel ula ong manakal yang Benjamin Netanyahu ula betha ki spai ben penbun biang ya ka jingdon spai hapu abat saudong jong ka Gaza Strip. Hadin baka Hamas kalau ong bakan pensange no ya ka jing pelat ki koi di Bashar abor balabu ben pelat ha kasi sajan ka banwan. Kini ki jing temu jong ka Israel un ben krek biang ya ki thma kila wan long hadin ba Netanyahu ulai kenduk ya kekenhun Menteri Jong-un nak benta basau kenta hagasi baar banyak keren halor kajing berngem jong ke Hamas kebelabu ya kajing tek kula sang yasiat ke betelat ha kajing ma.